Mana Kalıstı Osman ekinci at. Şerikleri meni alganбыз deydi. Kırgız жылқы eкен. Boyu başı çoğun eкен. Dostum malumatты özüң ulay берсең, bu qanday? Qantip keldi? Kimden geldi? Assalamu alaikum Jantar aka. Yaxshi, neme? Yaxshi, şükür. Ma'lumot bo'yicha yaşına gelsek yaşı ekasi. 5 yaş. 5 yaş. 70'ke tayap qolgan oqsaqal kishidan aldık tür. Qarasın at ekan. Yaxshi deb maqtab berdi. Bozorda otlarga qarab bir salib ko'rdim. Şu ayılından yedim bir iki adam qo'shilib ko'rganlar. Yaxshi bo'ldi. Ularga maqtab aytishdi. Yalan maqsadlar menga qiylaplar menga kishi ekan. Bul özü ulaq görüp durma. Ova. Ulaqa ne verem çapçı verek. Bak degende hem katı çıkarttı. Demek ulaqa çabılgan. Adırga da takşalıp menilgen okşaydı görünüşünden. Ana joş deydi. Cana iş gedele salıyor deydi. İşi daha var. Ova çiğnemeden çöpleri taşıp büttük deydi. Жақсы. Bu hazır cevitçi den soluğu butu ol таза mı? Taza. En soluğu kutu oğlu cevizçi ulaq basarın. Sırtında bile turat var. Үйірі var mı ken? Үйірін ошоны сурабаппыз. Бирок үйгө койгондо койдум деп деле айта эле. Коюлуп аса керек кой. Koyulgan emes demek ha? Tanıgan bilgenler жазып өтөсүздөр. Ne verem ben? Анан қалыс буттары таза екен казыктары? Ova, kazık taza. Hiç kanday elefek yok, sarakina yok. Domuz baş buvadan yok. Yengne gibisi. Жақсы. Hazır жақындан бар буту болған жақындан көрсөтөлүчү. Иним бери келген. Негизи биздин эски жылда жылкылардын көрүнүшү ушундай болот да чымдар. Мойну. Bu жаныбар жемге деле тойгон эмес экен, а? Ova. Көкүрөгү, буттары таза экен. Аччагы. Алганда Нурбек дегенде 400 миңге бир ат саткан бар канча миңге бир айтат дейт ошол сакал киши. Ушунун эле шериктери экен, а? Ова. Кандай Нурбек фамилиясын деле базар урганын каеринде экенин деле билбейм да. Алайга ат саткан дейт. Карабул жана көп жакшаттар чыгар, көп оттар саткан. Ушул жерден булуп туруп, ошол жака бир кой берчи, жүгүргөн дагы. Эми барык эле экен. Жакшы Сemiz болгонду. Капаса менден аталган адамдар. Жаман болгон деп. Мына колго жоош экен. Менилеп такшалган дейт. Куйруса улагы бар, үйүрү белгисиз. Азыр жерге талда Калыс Досунун колунда экен. Куйруса баасын жөн деле коесуң, а? Баасын ова. Пайда чыкса бере турган. Бизге деле сакал жакшы деп бер. 260 миң сом. 260 миң сом. Кем болот, сүйлөшөбүз, келишебиз, кудай кааласа. Кеми бар. Доставкаларын уюштуруп беребиз. Келишип калсаңар, а? Ова. Ушул ат болду туугандай. Таяр ат экен. Ак иште багы. Сулуш керек деп алыштырушунда эле формада экен. Даяр ат. Чала бересиңер экрандан. Жерге талда турат туугандар. Биз колдон келишинче маалыматты алып бердик. Кызматты кылдык. Сиздер бирден лайк басып комментарий жазып калтырыңыздар.